nyuma y'amezi havuga ibintu bitandukanye, Perezida Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire yatangaje ko ataziyamamariza amatora ateganijwe mu kwezi kwa 10. Yavuze ko ashobora kuzahereza ubuyobozi umuntu ukiri muto. Amashusho ya Boeing 737 Max y'isosiyete Ethiopian Airlines ihanuka yashyizwe ahagaragara umwaka umwe nyuma y'uko iyo mpanuka ibaye. Uruganda rw'inkweto ruherutse gufungurwa Abuja muri Nigeria rufite icyizere cyo kugarura inkweto zikorerwa mu gihugu. Urwo ruganda rukoresha abantu babarirwa mu 120 kandi rukora inkweto zirenga 500,000 ku mwaka. Ingona zatojwe abantu zirakoreshwa nabo mu bwoko bw'Abanubian bo mu Misiri, aho bamukerarugendo bishyura amafaranga kugira ngo bazifate amafoto. Ku miryango y'Abanubian izo nyamaswa zivuze imigisha. Naho muri Maroc, bitewe n'impungenge kuri virusi ya corona, abagenzi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Mohamed wa gatanu Casablanca barasuzumwa cyane kugira ngo virusi idaca muri humwe. Mu byifashishwa harimo za termometre na za kamera zifata ibipimo, amakuru yerekeye ubuzima agashyirwa hamwe.